Zdravo. Bok, što piješ? Kavu. I ti što piješ? Pijem čaj. Koja je to vrsta torte? To je torta od jagoda. Jako je lijepo. Što si radio jučer? Otišao sam u dućan za kućne ljubimce. Vidio sam crnu mačku u dućanu za kućne ljubimce. Jesi li kupio crnu mačku? Ne, nisam kupio crnu mačku. Jesi li kupio smeđeg psa? Ne, nisam kupio smeđeg psa. Jesi li kupio ribu? Ne, nisam kupio ribu. Jesi li kupio pticu? Da, kupio sam pticu. To je kokoš s bijelim perjem. Volim kokošije, volim jaja.